Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket impatulod. Ni pagayam asami. Di na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kaya't kumampay akablawan amin apadak security guard. Paborito ka dengdengan da ito programa. At dalat ta radyo apagdengdenggak, kabayatan ti panagjutik. Ada anak mat iti kapadasan ajak tupulos malipatan. Da ito apadas ko, ket napasamak. 5 atawan, tinapalabas. Bueno papagayam, hintay dinggan ti panakaidrama ti pakasalitaan ngayon patulod ni pagayam asami. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, sumurot ka kanya ko ni Jay Laguna? Anya ti aramida ka dyan, Uncle? Isir ka ni Jay kumpanya. Dakkel ti sweldo ijay. Adamit trabaho ko dito eh. Security guard ka matlaang ijay. Kan mayatag kadwata. Siya kung ti head. Iso ang mabalin kalat nga irekomenda. Dito ako na, Uncle. At ang samot di mo mapanawan dito ya. Ha? Ninsamet ma'am accountant. Jay ka aroba tayo, ani Juvie? Pakasaram nga minan Ni Uncle Mike. Nobya kaya ta pakasarak. Agayam kami laeng. Ala, kastulangan. Ibati kon kan ka ti kabarbaro asel number ko. Tano bilang agbaliw ti panunot mo. Kontakan na klaeng, wan? Sam? Oh, ma'am. Si Kamat, mamanan. Juvie Latan. Mas bagay mo ti, ma'am. Uy ka, agid dantan nga ag-lunch. Naka-duty ak, ma'am. Ay, mas daawakan ka. Ha? Apay, ma'am? Tunggal ayaban ka. Naka-duty ka. Nairan-ranamot nga na naka-duty ak, ma'am. Textan nagtungarod no kaano ti available time mo, O, sige, next time man. Ay, diya ka mukan ka. Di nagtumot namin i-text. Aganwind ka mat sagpaminsan. Uwin, ma'am. Next time ton. Sige. Bye. Hoy! Kasta unay ti isam ni Ma'am Jovi Uwin nga, Rod. Kurso nada na kansamat. Balasang ka di pay? Uwin. Karoba kamin, manong. Kat? Adamatan girlfriend ko. Jakmat mabalin nga isukat iti uray asino. Taay-ayatak ngamin. Labs, apay nga ita ka laang. Awag at nga awag kan ka. Among matlav. Naka-duty ak. I miss you. Crisel. Kasta unay manin apa ng tanaw mo kini Mr. Guard. Saan naka-duty ita, Ay na, no awan di ta main gate, talaga saan ang naka-duty? Talaga gayam abirbiro ka man. Saan man? Obvious mat na in love ka kini Sam. Si Kakit di mat. Ay, adan samat ngaminan asawa na. Iso asaan nakapanpansinan. Amok abarupay. Ngamin, kaaruba mi. Apay, anya ngamin tinagustom kan ko na. Saan mat unay agwapo? Jakam mo. Ala, agpara kan iti pagluganan ta. Aguray ka. Saan ka di ani Samday Jay? Wan, kadwa na ti girlfriend na. Ha? Amom? Wan, masukan-sukat ti boyfriend na. Kita umat ngamin at ilangan na. Naka-miniskirt.
Nakuluran iti kasto unay ti buok na. Intan, Adayumot anapimpintas ka ngam iti dayta babae. itulod siguro ni Sam. Sapay, naka-holding hands dapay. Labs, ayan nga dagiti kakadwam. Tapno lakwak ida iti perfume. Adada dita office mi. O sige, mapanak nga ro dita ha. Tanaka-duty kamutin ako nam. Wala. Adada amin dita nagiti kakadwak. Okay. Dumagasak inton madamdama sakbay nga agawid ak ha. Labs. Anyat nagan itayan ti boss yo. Takasarita. Jay, iso tinagan ti head mi. Sir Jay, mayat day ti a perfume para kan ka. Bagay launay kan ka. Ang utam o. Kasla kayat ko ah. Ad-adda ama in love kan ka ni misis mo. Si Kamot. Awan ti misis ko. Dinak man rabakan iti kasta, Sir Jay. Day ta akin na guwapo. Apay. Sika. Adan? Nagmayat laki din aya ti panagkatkatawam. Crisel. Talaga, sir? Type mo? Ti pa nagkatawa? Wan nga rod. Makapabangar itirik na. Sir, gatangam nga rudan day ti perfume ko. Mala. Gatangag day tadwa. Wow! Talaga, sir? Aday ta, sir. Insupot kon. Ang itad mo kanyak ti number mo. Sure. Atoy, sir. I-save mo, ha? Anya, nakalako ka? One loves. Saan ka na maitulod di tarwar? Tanin, naka-duty ako. Okay lang. Umayak to manin di apartment mo, ha? Okay. Orayan ka. Hello, Sir Jay. Crisel. Kumusta? Kumati perfume ngayon lakukan ka. Ususaram ka di matlaom, sir? Wen, talaga gaya man na banglo. Amom no anya ti malaglagip ko no maangangot ko. Asino, sir? Sika. Kasta ka di? Ni sir talaga. Mabalin ka di nga kita ta? Sure, sir. Sa dino? Juvie, confirm. Talaga gayam a girlfriend ni Sammy ni Crisel. Madlaw man. Bay amon. Awan gayam ti katistis day di ang lalaki. Katno kunada asyota ng bayan day ta Crisel. Kasta aya? Lipata mo day di asami. Papaayabandak ka nun, sir. Wan sami. Sikapay lang kung matiag-duty ti jotik no bigat. No mabalin. Sir? Adang amin papanak. Awan mo ti sa balya pangitidak iti jotik no sana sika. Mabalin ka di? Wan, sir. Agyamanak. Dahita lang ti bagak. Talaga bang di perfume aginatang mo kanya? Saan ka malipatan? Sipod pa nagkita ta. Crisel? Kayat mo ka diti alahas? Sika talaga. Kabalan na nga igatangan iti 24K? Apay kid din asaan? Mabalin Kasta ti kayat ko. Manmanutan nga kita. Busy kan samet. Ay talaga. Nagadumat nga minan tilaklakwak. Kan kumpormin a lugar ti
papanak. Sabay ko ma. Taday tangag pa iso tirason. Adda ka di pa'y sa bali? Amang ano. Agselselos ka. Anya ko to'y loves kon aya. Si ka lang ti loves ko. Promise. Umay ka di mangalaman iti perfume ko. Kaya't ka ngamin ang makita, Crisel. Si ka talaga. Awanan kayo, tibain! Sammy! Patayin ka, Jay! Anya. At dapat ka di jak na ipaikan ka. Papay ana ito rin nakalinaw ka, Crisel. Inayat ka mo't itinapod no. Sammy! Saan? Awanan na! Di nakarakupan, Crisel. Awanan ka itibain. Sige. Iputok mo day tapaltog mo kanyak. Dakas kagayam. Apay apabasulan nak. Ti girlfriend mo ti mas asidag kanyak. Anya. Amam mo ti girlfriend mo. Pakitam lang iti kwarta. Mayate na dagos. Anya. Ibis mo ti biyag mo iti dayja a klase ti babae. Sayang, Sami. Sayang ti biyag mo. Juvie, amom ka din no anya ti latest? Anya dayta? Nagresignan ni Sammy. Anya? Kat amom no apay? Saan? Ibagbagada mo't a love triangle. Ha? Ay na, adan nam na, ma'am. Kasano na pasamak dayta? Jakam mo, ngamday tamo ti damag ko. Sikaman kit dita ka arubam. Inka bisitaan ije balayda. Nag-resign ka gayam at talagan? When, Jovi? For the first time. Nakaawat ang iti text manipod kan ka. Kasapulok namin ti kasarsarita ita. Sa bagay, day off ko ita. Sige. Ibagam ano di kaya't mga ibagam. Agyaman na ka. Gapoy ti panangawis mo kanyak. Anya ngamin ayat tinapasama. Ibagam. Barang lumag-an tirik nam. Hindi pa lang ibagbagakin ka. Asumurot kan kanya ki Laguna. Wanang kal. Namiris ko itan. Oo. Katanya nga rod. Desidido ka ka din na sumurot kanya. Sige, Uncle. Sumurot akon. Ungayam. Imbagam a dandanim na disgrasya jehedyo. Dandanim na paltugan. Ako, Uncle. Awanan day, Jay. Babayin samat ti Gapuna. Bayan yun, Uncle. Diyak kaya na panunutan day, Jay, anapasamak. Uy, adda ka chat na. Kita agman. Agbasa ka man iti mensahe. Uy, ninsamat Mr. Guard. Wan nga rod. Di na pala ang malipatan ti ex na. Ay, dayjay ang babae. Anya launay ayati saan na amalipatan iti dayjay. Love na talaga. Ay, ungayam. Apay asaan kumatin ang makit-kita. Simurot ka ni Uncle na iji Laguna. Uy, amom amin na. Nagsarita kami ngamin iti na minsan. Sika apay ajak na amaman dayta. Masapol ka di pa'y nga ibagak. Sa bagay. No apay mat ngamin ajak maiwaksi dahi ti amarikrik na kankwana. Ay na, friend. No talaga asaan na kaakayat, agbirok ka ngaminin iti sabali. Anya nga iti amom, no makabirok manin iti sabali a babae iji Laguna. Ay sus, awanin Ipasyar ka man kadagiti nalatak a pag-iinuman ditoy. Saan na ka mahilig iti kakastangkan? Sumurot ka kit din. At dayam amukan ka abalasan. Diyak kaya, Uncle.
Sana pala naka-recover. Gapo iti napasama kanyak. Si kamot ngamin ka anakan. Apay ngamin na kumita ka pa'y langit adayo. Ha? Ni Juvit ideal girl para kan ka. Isu ti rumbeng nga ayatem. Saan ket adayjay akrisel. Inaram ko ni Jovi, babaan iti inaldaw, panangawag ko kankwana, aging gaan na pasungbat ko, ket umadanin, ti kasarmi. Daytaman ti pakasaritaak, Mr. Lonely, ket agyaman ak iting kay panangidrama. Tuy pagayam mo, Sami. Agyaman kami mat pagama Sami, iting ka panangipatulod, iti pakasaritaam. Nagasat kalata, nga uray kas jay tinapasamak iti damo nga ayat mo. Gapo ta dimteng iti biyag mo ni Jovi. Nga isuti inted ti Diyos aparagan ka. Sapay la kuma, ta naragsakto, ti buwangayin nyo a pamilya. Bueno papagayam, kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagama Sami, adina inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.